Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kipulit jong Jawai Police Station hak ap khandai terek kilatian bishar hayeng kasari ya kilaingut ki suban nong penyak brio ki bekentup yu Jimmy kendai nakasnong murab ubala syakyam hak ap praterek leber arajar arpulai bat arngut ki beipat ki bala syakyam hak arpui terek leber arajar arpulai ki bekentup yu para jong I love you talang ya ubala tip keteng kong meban talang nakasnong murab bat usambun khar ubana nakasnong minsngat. Hadirin balasyong bishar ke kasari kal ajing bet yagi pulit jong Jawai Police Station pantokit sa sansngi linter persya kini gilaingut. Kumban supin kan mahang ni bagi ni gilaingut ki subanok penyap brio la keno bagi larak bor bat penyap yu pen krek surong naduk khandai terik uleber arajar arpulai. Kibahi yang jong pen krek surong kila mudui dak ijahar hanar tiang Police Station hak arpui terik uleber arajar arpulai. Hadirin bu ba pen krek ulajak rangai ringkat bat kekali Mahindra pick up. Badai hak step arpu terik uleber. Ibahi yang kilayo jeng tiap boba pen krea ula sya penyap dusman. Kipulit kilayo amya mediap jong uba pen krea surong kampaji na surok ba hak caka klau kabahap hamau rikreng Police Station. Da kejeng alam lenti jong upara jong I love you. Umeban talang syakasnong pemurah. Hadirin kini kejeng okiam yu meban talang bad yu sambun kipulit kilayo kiam seyu Jimmy bad kilayo kurup biang ya kekali Mahindra pick up jong uba pen krea surong nakasnong tersat East Khasi Hills District.